mfiri so nyesa obedi won dokno kwa ede wonsa ahye won ma no ye ko ensan foforo ma na ewramu awoye Rajon Dramani Mahama wono so nano ano wode ne nto abona kwa korwramu ewo etifi anasa atoye etifi mantamu bra wodru mu ewo asanwe so no eya ade awone nananom ene adehye ho ebode mu ya party supporters enso edimu tintiman asemba akoya wo sisu duade a Ghana man wiase nyina no ene se wono waka ne pen wo sa kan biem se eye senior high school sahodo no eya da aban no na ede nuane ede kwama wonom ya wo fa National Food Buffer Stock Company so ene di resuku ahodo mu na wa kire se wono waka se wo ba sa se ye fa aduane di akoma sukufo no nya de obeto aso na emom ne dia ne se aduane na ho ka no eno ane se wo boabo sika na no no ode akwa headmasters no no man kasa de ehia wo mo no watimi ato wahu se ne ewose edi mo ewose edi gobe anase ewose edi dokuna anase banku nya se bia wo so aduane se wo mo po so mo mpe na ye de ma wo nom na eno na wodru asanwe so no wo se susu dua se sa ne botaye anase na ndodisem no enya ade a wo to atwene esanse yewura okujeto abrakwa North Tom Rashebedwani na nsanyada ene ensam krampo okopa ho ntoma se besa bosumi ni mienum ho wa afi wese mu no eya ade a mo besa empem no aduonu mienu 22,000 bags of rice eya ade a na aseye enso Lames company bia wonom de muyi ba ye no ene eye National Food Buffer Stock wi eto kese ehwiehwie mu no gu mo botto foforo mu tu ni din se ECOWAS ma wodi wramu osi aprosifo edi akire na so no ankwankwose hwe ye nkwada ne ye kase no wonom adi adua no nti no si adi aduane asai ekoma yankasa ye ma ye nuanom ne ye busuafo se bia owo suku mu de nya ade asade no wobeso so yenko entie ye wura Mahama ye banso a emse na say what's Mubia asay I just say expiry date was so na MPP are buying National Buffer Stock almost the sa emono almost pese obia be hu expiry date nti say emona say almost the bottle for no mo hwe emono asay na gum and almost the akwa secondary schools e dey ma yenkwada no edi enti na NDC say ye ba ye nkoto emo embrace schools no sika was ye de hwe enkwada no under free SHS no asawe so senior high omusika ye de beba be ma omo headmaster no akọ asawe so jom no akoto bayre watoto gari wakoto emo na be ya Ebusia Rajon Dramani Mahama ena yetie no afeye ni nwremo ewo Bromantam na Bromantam so for Madam Justina Owusuba na hene wono so akasa ede kyerese asofofo nom ebre no enie akato ne bro na abato no etimi edru so no yenhwe seda ne da yegina eye asonda mahodo anaso osombia hodo a yebekasa na sensempa bi yebeka de atrasafoma no ebefa asomdwe kwan so ewosa abato wesem no nte no campaign ya de aprasomdwe abato wesem no wonfa ensi won metri so na wonhwe se bedimu ama asomdwe so yensa kan ewo afi wese abato mu ene na chinyina da ye maame eda sansem wese nyina di wa abrasonwane Central Branch edema eye Christ Apostolic Church International na wonom so edi dwumedie bi ya ni nyina no eye gospel praise ni nyina ne se asomdwe na wodi dwumei ede prayer ebo ho dawro Mami Justina edansem ye di edi kyerese Nana yaje atu kabuma menkabi yaje atu tienya yaje atu de o kabi ya meso mekabi nemmom ede na meka na oso de na o kamma menkabi nkyerese superunia tete wuni akasa ntwi kasa ho ntia sabi kasa bi epiefo obi enu sabi na nanom onu masaba sabi na nwansana edi akiri da bi o fasa ntete nti entete ye kama ayi ne enuanom abofi pam ye ne enuanom tete mantem baako enuanom tete office baako yina ekodwum baako yina ebo hye ewo afum baako yina nam supan so nyina yebo ye mbura se nipa baako na hwe twaba na no akodidi yayo na didi mu didi wie ya ogum no unya fofo afa tabi kwa na munyamato nsana mu didi na den na afi de sabi ebe ma abato a ye pay leaders nti akofa oyinede abre fe de ye hunu ye enka
They want and can they what I want to say and quite so church him. Moment with the electoral commissioner for a memorandum. You can bet me a friend as a former. Some penny have electoral commissioner back home, but church name and be a Yanti Asiano, Emu, and nearby parliamentary candidate, independent candidate. You know, I can't wait fair also. A church name be remove them Jilisi Atini Masi, and see a non qua betting at say choir, Yenfaso Yankoto Abano, na Asundri, Emba, Ghana, kama. I ask often penny. Ebusia de okasa ye Mami Justina bana hene wono ene yabuno mantam soafo asomdwe yempre enhwehwe ekire akwan afe yebwremu ewonsem foforo mu asebeyo na kuayo ho nsem ni tituru ni wonom a wonom ensuo mu de ensuo mu nam de na afe nso no emu aye no ebetimi edimu ye na ejina ne naso nte no anam sayo so ama African women in agri-business wonom ne African women in animal resource farming and agri-business network ato kese ama wone sustainable employment eka ho bi ena odi se adwumadie wani nyina no se be ya enema nyina be wieye ama wonom so adwumadie ya wonom edie no ebetimi atena ho dada wabra enema hodo ya eha wonom no wobehwe eyi nakwa ama adwuma no so na ho atie na etimi afrefre nipa dodo na de wonom ahyem ama empuntu dwuma so abuso ewo my Ghana mu hase nom na bra na adwumadie no ekoso no ebusia penyipa ya wono ekasa edema wonom ba me Dr. Victoria brana wone ensentwerefo ebo nkomo ede afadwumadie wese ho no ensem nkyeremu ya wode ma ye no enkotie bimra. Yes, we have come far. Like I mentioned, we've done a stakeholder engagements. Various stakeholders have come in, development partners. They have supported us to do the guidelines for the certification for poultry, for fish, for pigs. Training manuals have been developed with the support from FAO, Ministry, MOFA involved, the vets, and all the key stakeholders. We have validated this training manual. Pilot trainings have been done, and we are very hopeful that we'll be able to set off. Ebusia ni okasa ye se wodi wani echiremu ewo eye wonom dwumedie ya wodi ye no a efa ema ya wonom so ewura enkokọ yemu no poye mantem wono ena ye won President Dr. Victoria Nogbe eni ni din ne kasa no achi executive director Edema Development Action Association ora ye Lydia Sasu wono so ede ensem bi efa asoye no so ehwe kuayo ho nsem so edru abayani say Lydia Sasu the Development Action Association. We are farmers, fish processors, and the same as livestock. So we are agriculture based. But with this project or topic that we are discussing, we look at it in a different way. That those who are into aquaculture, how are they raising the fish for the public, for exports? Our office too, we have a fisheries training center whereby we also smoke fish for people to export, even to outside Ghana and in Ghana. Ebusia Mami Lydia Sasu ensem no chi Dr. Erabna Esiama Bediakon wano any senior veterinary officer ewo Fisheries Commission mu what they say etrato. I'm a senior veterinary officer with the Fish Health Unit of the Fisheries Commission. So from our outfits, we are educating our officers to help farmers develop their biosecurity monitoring plans in order to produce safe and quality fish that would meet the local and the international market. Additionally, with support from our development partners, specifically FAO and the UK government, we are developing an aquatic animal health strategy, which would also guide the way forward in producing safe, quality fish, reducing disease incidence, and thereby reducing the use of antibiotics and chemicals in fish farming, which will all contribute to safe fish on the market, and then everyone will be happy.
Ebusia ye call and send for fromo na ye remo ewo abofo kam 31 MA basic school ye no ewo ho na wonom ano eda esumu ene adwadwomu ni nyina ne se ne se ne ni biaba wo wiase da Ghana ye se ye koye nim ama empuntudwuma atimi aba efa nwomesua so no esanse nwomesua aye wo man no akiri bremo no wase e wo wuduru wa ene asuafo no woni kwanya bia so obetimi akwa sukuu dan mo akosua de se sukuu dan na bi ni ho ntinuase ene nemre mu wonom te ya chese wonom so esua de akwa ya reho sema nam sayo so yankasi ama ne boni ba wabedu ebo anan edento abo hyehyɛ so mpotam ho ema wone mensa Christopher school boys prefect ya wono wo school mu ho etwetwe enkomo yentie nsɛm a Christopher ejina ne nuanom nyina anam ne sukuu mpanyifo anam a woto edema aban sɛ wo ya onyama no nso obi aso adia nhia sɛ mpanyifo mu aye wo school mu ane sɛ ni school dan the classroom any dua yase na etna nsoto a yapon yabo gidegida nso yapon ekimiti na akwa na owo fi bia so te aguso nsoto a isa class 3 ni sape na wana wasi ekugina mo nso eto ebi ansana yapo etimi biare se yaba school kra nso to yamma ne yapon enam sa yakọ bisia Omo mutwe wakra ofensu nyina yeno mu nyatwe papa ba yesa yintimi ntwero niye tesre mpemposo maboae Abusia ni awakasa ye mensa Christopher wode wani kiremo ewo abofo kam 31 MA basic school na wono ene ye wono boys prefect ni kasa no achi no sukuu panyin ya wono ewo ho ye Bukari Mohammed enso e de adesrede say etachri so we staff come on room I was school ha yes ya kreti ebiase ana primary yeso ye wo dan etim na dan no skura na mi kase a clacky nti se so tokra na ye nya ba bi nye de entina nti ebiase a biase as yes for eti wisi ho ana staff come on room nti yesre odofo se omumeboye se nkwara no kura no ye benka kwam se kai twemu a anase se especially sa campaign so mu twem na se mu bonu se pebo se na nkwara no nyina peja omuti na se teacher nyina wo kira de no kura na emwa nti yesre se mu meboye na mu si school dan ma ye nanka ye nya staff common room na tambia no na teacher so anya ba bia tena Abusia ya rehosem abofo ha yawo echima kwan so aidwa kese wo efiri tetentene ne adidwa ewo kwa no ena ene okohwe wonom so asetena mu osukuu mu ho a ya reho abofo kam 31 MA basic school ye no ewo offense south kroponom yesrem panyufo we dia daroma ya yanum guase dia ma o my Ghana kura obi hwe na enemre mu na nkwada se na ayi campaign songs na aba no so ne de womo ya obi aboni mu nsa nti enkwada no mbesa obi ya besa nti yesrem mu nhwe na momwa wo mamu baby pantna na Ghana yempanyimfo dachi ede wonom yebetoa ensem no so na ebom no yeni nkan enkosompa chede mu emransa ansa na yetimi ewra ensem foforo wada Roma yesi yesreta One Media Foundation abribia na ye afia wieye bia no ni titru ye adoye edema ema ekunafo enyanka enwisia ne woni biefo na yese ne prince so ne na Sompa TV anaseta One Media ba ye no ye enu ntini yese fa wo de kakra ebeka ye de ho emfa wo ne de kita wo de ntomasini ene kita akura fabra atade baako empaboa baako na wanasa wo de ne dɔso ampacho sisa ne fabra ne fabeje enhira ekɔ ewo Nyankopɔn anim emo na wo anwa tentamates mackerel anase bia wo de na ye sardine pacho sika fam krampo da ye beje na emo mansa na ne ema no betimi de abakomase asenom soame ye ben rob hotel no Sompa FM sunya ne nso no ye ben night market ehwa na ye wo na eye nkranza nso eye children's park no so abusia nkranza GCB dynamo 21st na kamde kon pa chomo fanko GCB dynamo ho na nkranza ye wo mobile money number no eye 0598 559802
0598 559802 and 0241 272990 0241 272990 dear beba eyetara one media and asa blessed foster yaka say ya bia oto ase atwetwen wosire mu etutu wanentu ya woya wonamro mu hono ya na wo so de na ya wo ya pa to da bia na mpabo ahye kulampo na ya wo den mesro eyesiatika ya de no esan sentini ya fa osisi echi ho no efiri wo abefa miamia hodo ya beboye no se ho techema eno na de sa ya de ne ba no 21st clinic na ya expert ewo mu ewo na ya asemuntifo ne kire mu 15 branches no na yentu siatika ya de na se ema afa ya de bibre bia ha wo no se ya wo se mo de brebo mo de awo mo haw osa anase de ben ba cho peso ko yehwehwe mu bia fa onipadua ni mu a ye beye e de ama laboratory test ne ye ni nyina bi massaging treatment wo ho e ne wo machine treatment nso e wo ho bomade a ne frɛ 0540 311 311 0540 311 ehwe overseas afa radio ho na ye wo ewo kumasi ase no sunya ne nso no ye wo regional hospital first gate ne hwe ni mu na children's park nso ye ben no ewo nkranza na ye ko South Africa ye da soa ejinemu ewo ho enu ntinemu amowo South Africa Johannesburg Swaziland and asa Zimbabwe no ye da soa sasiatica yade ne yade bibre biase wo ye bibini de wadro eyedua ene habama no ntino doctors and nurse for no eda so ewo ho ntino jiabe na frɛ wonom no mu bookie appointment asafo ahodo e na afi kokko ahodo ankrankra busua mon frɛ abai na ye bookie appointment mu fie na mpese ye ba ebehwɛ mu a ye be ya ne saade amamu 0244 915 116 0244 915 116 na bibia so atimi akoye ede amamu ebusia yamfa we say entu apo ewo kase no emuna atoye mantemo na yewura amoako bridge eya ade a eye ensamso bia ebusia ebo adehye ye wonpotemo papa ye kase ya no wo kire se wo how bia si amasabre kase no samso no ebo agumo se koko truck bi ka bia akosesa koko alodin ma ena chese wode kosi so a edwiriye ede egumo na ye hwe se yebenya committee chairman ya wono ewo ho yewura moako na wone yen atwetwe enkomo anase yewura jan ya wono ewo amoako kroni mu na ka yene no atwetwe enkomo nso no Kevin yensa ka yenkwai Pacho monfa encheye esesenia nsamso no ebu na ka no so na eda enchen no ebu agumu se kolodu koko na osi so na no ene dwraw ene se ne tais nyinada ehwehwe nchen koko no so na egu ensuo ne munti no akwakwa ya rehosem na de ama wono na wo kire se enche ye kura bridge na chese wonom esiesie ye September imu a free one na se accident bi krampo se si wo so na we se no so no asa esi so ninti no ama rehosem na ato wonom te basa na twentwe ho nsem no so no akwakwa ye bisi basanti ene panyifo wo ho adesre ena wode ema mo se monhwe na montua na mo na animu ya no monhwe enyensie mapa ye betimi aboa ama wonom so watwentwe ho nsem no ebetimi akoye na nipa nso so ada ne da wo teto ene niema eseye ewo eye ensuo no so no bibia so etimi akoye abusia ahase nom ena yegyina ede anopa no nsia brem kase na memenda de no esie ye na ye rasante ye boa Benedict ase wa yesemfo panyin man pike wono na chinchin fidie ne from adema me ena me akasa me sofo Reverend Ben ono so eboa me ewo MC aho wa bra Kevin so ene ni di dwuma so social media handles no utimi hwe live ewo so mame na ekwa ba jese sempremo be ma se obed no one ne dom ene Mr Dave TV wonso wadaroma Sompa TV ena wo hwe ye medin di wo hene re mame ekua yeboa esia